Li heyama çarderojan de sejin li girtigeheke rejime de canexveji destan. Peka davi raporen belavbui li heyama çarderojen derbasbui de sejinin binave someye reşidi, Cemile Ezizi usuda be esedi, bi sedema perenegiştina pizişki, u be parkirina van jimafe çareseria pişki jaliye rejime, li girtigeha kirçek a rejime li rojhilate bajare Tehran'e de canexveji destane. Li ve girtegeha rejime ku ji pirtira hevvehien heri destbeki u bingeinen girtian be pare, u li rastiye devek işkencegehek bisambo jinane, çilu penç girtien siyasi pişti çancı destana vanse girtian, bi belav kirina dahuyaniyeke, reftara nemirovaneya berpirsen girtigehe digel someye reşidi, u girtien dinen li ve girtigehe bitundi şermezar kirin. Rejima İran'e be parkirina girtiyan jimafe çareseriya pişki vek alaveke tepeserkirina girtiyan bir kartine. Be parkirina girtiyan ji çareseriya pizişki bir taybet neraziyen birindar boyi, ne çarkirina pizişkan bo bedeng manavan, u çekirina raporen sekteyen otopsi, ankule kolinenli navlaşe miriyan, bo perde poşkirina cinayeten hovaneyen rejime, bitene beşek ji tavankaryen hovaneyen rejimeye.